थांबलो ना ही तुंबोची जीवन पेथे दुती गान पछी थांबलो नाทั้งในภายเครพอเป็นดิฟูตราลังโซการบีพีพุลฮอลลองเองเด็กพลิกแรับเทรการบีริสุริโซรองเจตาลอนปนบอมลาสุกตาลอนปนอลองจากเวสองตุมาลังลิตุมเอ็นจีอลังลิตุมปฏิปีปนสังลิตุมระดักอไมพูดอลังลิตุมพันอาร์จูปนเสดงอลังลิตุมละสุมิสเควีเอฟคุปีเบสลังลิตุมละสุกิมังเป็นอลังตุมกิมังปนลงมาเป็นอลังลิตุมละสุอังบงอลังตุมเคลมก็ดำบอมละตุมปีมีอาคิสุกิบอยดูสุอปทางเลตุมคลาดักอลังชินีจีพันอลังดักอไมพูพันอลังอาร์จูปนแต่เดไมพูแค่อพรังซินีลาร์จูนสุลังนั่นลิตุมละมิสเควีเอฟนั่นลิตุมคุปีกิมังมันนั่นลิตุมละสุอาศัยกันเองปนละจรลอนอะไรตุมละโซอาลามนิลตุมพันการจูปอนปอดและฮัลโหลนิตุมจากเวียซองเอ็นจีโอมาเตลาลังเคเซียสการบิคัลเจอรัลโซซายตี้ลังตุมสมัยนี้ตุมพันละสวรปูนังปีปอนเจมิสเควายเอฟละสวมิสเควายเอฟนี่ตุมกีบีปอนละแกลังตุมมาเกมังแกละฮัลโหลอิตุมการบีมีทางจุดตังมีทางปินเด้งซึ่งปอดสมัยตุมละนอนโอเวกิมีตุมสมัยจัตเตจันอิตุมกิจเต็งเนี่ยเดจีละเป็นกิจไรคอมเทคจีละเป็นอัปรังนัทสมัยตุมละดักชดกะลีห้องอันสมัยมีทางปินเด้งซึ่งปอดอัปรังแบ่งรองกับเพลกลองอันสมัยตุมไปจัดทางดำจีละพันซีตุมมาเกมังปอนละฮัลโหลistilah itu lang nanti tumla Miss KWF nanti tumla asiding bang nanti tunggu pipi lagi sungi popon kan oh lasso akisung ke lah hello ni tumla penangan orang ke ni tum akisung ke lah hello ni tum nona mat ke ni tum NGO la son si tum kang tang kring lapan kali lang semen tum financially ni tum ahut pen ni tum katikuk do semen la song bong semen ni tum choro lo penangan tum aning ke me pen ni tum hala so nang cerap dun bom pen si tum la so ni tum menengan indeng troxian ni tum 2014 made suri hini ra kreplian ingkan penon suri ingkoi an semen tum la so pon ni tum non ni tum kibi pon chulong pala ke kadok ka dak tum karbiarat tuman semen la so long nang cerap na cheto dun posin tum non pachun pon bom long pada tum hata ki rupi perfect lo istilah berat lang nanti tum la so sai kadang bong mahut nanti tum kirap ke long long kena napa sih nanti tum kirap ke long long lah lagi ni tum kirap ke long ke la hello tum penangan ke la hello la dak arling it hedum semen ni tum hana kerap nang pidun lo la pen ke la son si hong ben semen ni tum la son si da son corporate tum long mang ni tum long le lang semen ni tum la son si hong pen mane non ni tum peneng ke la hello dak TVS showroom ben semen lang tum semen ni event sponsors panang pidun lo la son tak si powered by ke ni tum pan peneng ke la ke Bineli la pen ke Isuzu alang tum si Guwahati pe alang tum sini tum hana alang cerap dun ji pal sang tum nak cerap dun lo la pen son tak taksi do lang penangan ning ke hang tum mane jungjung pen la ame thang ning ke hang men la son same penangan tum ni tum hana cerap dun lo nanti tum pan istilah macam nanti la Miss KWF nanti tum la tundet pen la hai sami tum pan nanti tum akang tu yang det ke pon itu pan nanti tum kupini ke mata pondo lo ba oh la bang ni tum ke mata pondo la sila so ke mata pon ke la hello itum dak karbia khai same tum celang nam lo pulote tum ake thek anat same non celang nam lo bote tum penangan perprang bon lo la si tum la fashion mate la model a pure thelong same world long same itum non la dak pen la si non la non ki do pon bom ke la hello la long pen itum same non pini prelims ki bi pon ke la hello la dak pen ki misen anso se ke thek a talented tum si tum kang bai pon ji posin tum ning hang lo la lo podol le ang tum ke thek a jok si moi tum kang tu yan same lang tum dun long lo pulote tum karbi anong la pen tum methang rat same lang tum pen anong pen tum rat same paklar pon ji posin tum ning ke the pon peneng bang ke la si prelims same ni tum la dak bi pon lo la pen ke la so no si por bang same peneng ni tum hana por nang ki pi la ke ghonta ke thoman si tum hana por nang pi pon la so along si ghonta thom ke ni tum dorde achema la dak ke penang ani tum participants same tum 27 participants doasi 27 participants samong pini prelims along ni tum la dak talent pini lang pon po la si judges tum da medolo ke hai pi tum la selang tum si pini sai pon pening wai pon po la sokang wai pon pen kimi muchot la pen ke thek ma de talent ke do tum man ke lan li tum hadak samson sing tia chap tai main stage along tum perform bon long po ini nang tel la dak premier pen tum bang ko ada bang pi ning pai pon po bini li tum la dak ke top 15 ers tum ing wai pon ji la si top 15 nang bong la si la ka to ka we non ke chapate tum same ni lihin pen lang tum ma phan ke si hirjume pajir lo jalang tum same la so top 15 along ki undun pen hadak
main event mane Thank you. tara lang so Karbi people sola la san ching sia cha tai long tum se me nang karja pen ko rata tum long je pate dun long je phanilien pen same ko tum pilo Silamar chula not ki chi la nonali tum la suicide eng bom huda dak miss KYF la halang tum hada tarang sulong padu bom hud penaan riso izanga tum hor ki jun hor kang ripen la dak penaan ki halat kiuri chon sim tekbong la so putana le la riso izanga phanali pilo message pi ge nilila riso jang num han ge si ki chuning ri pone le hello tum me thang rong je la si tum me thang rong je la tum an so se jong si chepa prang bon nang ji itum riso ni so tum pa prang bon nang ji bulo te tum piloma itum kang ri kang krang ba ge tum pa kom si tum ko piloma itum me thang a festival hong ke bang pen rat a thema tourist tum ke bang samen nang ke lang me sen pen itum long pa bang mi la bang si tum klem pon nang ji la pen kang ri kang krang bang ke tum un te tum la festival sek bang ke tum ke pa kom ban bang si tum ke mi la si itum nyong si bor ipong lo polte resource tum so tum nyong si bor ipong lo te aja kong ke li tum long si do la pen ke la so a festival ke la ke li tum kadok ka ve risonim so arong aje pola si kadok ka ve tum risonim so long si ar pudo la si ke pa mi pon sen je phan bang ke la si risonim so tum han li hen pen jak ve song president hoi nili hin pen ke la hello ichuning ri pon ke la hello itum la festival la hoda bang itum ingsam jin pen itum ninga rong pen itum la kadok ka ve ke rang iche todun pen le itum lang tum han same a john stin pen ke bang tum same itum ning pa thedun pen lang tum phan encourage bidun nang pusin hin pen ke lan si Who never believe in giving up or failure. Myself, Miss Renga Rongpipi. I'm 23 years of age. I'm from Hidipi, Borjan. Currently, I'm pursuing my master at Assam University Difu campus in the Department of Anthropology. I aim to become a professor. That's all about me. Thank you. Bonrong Parpi, and I'm 22 years old, and I'm from Difu Lamding Road itself, and I'm pursuing my graduation at Difu Government College. And my hobbies are singing, dancing, acting, and modeling. And my aim in life to become an Indian Army officer. That's all about myself. Yes, ma'am. Get a chance to be a man for one day, what will you do? That's an interesting question, ma'am. But I have no idea that what would I do if I get a chance to become a man for. And I'm from Difu itself. And right now I'm studying Difu Government College, HS first year. And my hobby is cooking and painting. Thank you. Where do you see 5 years from now? पीछे हो चीती कंबे लो चर्बी के बाल And I'm pursuing my degree in history. And my hobbies are listening to music. That is listening to song and music that I can play a drum. Not really, but I can play drum. Yeah. And recently I have been selected for the PLVS, that is Paralegal Volunteer Services in Haslo Court. And I work for Avon. That's all about me. Thank you. Yes, ma'am. Who is your role model and why? My role model would be Mother Teresa, because she's the only person that